solok salisantilhu anakwan. Hun sa ijolohijo kakwe sa la kulbal sa lakakahela in solok salisantilhu. Chirulikutan kain kwa hunchik linale lijoko chishkotsbal. Yokochi atinak chirish chan rush takinkil linchak alrunalep renaking katot anek salik asok. Abananda nakatikib likatsolom hain ako tashpats alakwe. Mamak likasok. Pero nasilirati ni Dios chirishay. Nakotoshkotsbalakwe lihu San Mateo capítulo 6 versículo 24 nascheke chihokain. Maani naruwang chik angelak chiru kuipak echalre. Shbanak shik taril hunak utish ralihun. Malach tishke shchol rikin hunak utish tsektanali hunchik. Inka naru teshk angelak chiruli Dios uchiruli tumin tenakischeli Jesús. Keretal inka naruto angelak chiruli Dios ut chiruli tumin. Kero narachchebala inatin raro kil. Likasok chiribil rib narurah nakatyenak mokomakta. Abanan napalsut naklikasok kaan istiklahik. Linak amok chakre napalchah kilal linakosh kamsa lihunghung chik chimak. Jonashelihu Colosenses capítulo 3 versículo 5. Lishrapal rulitumin. Ut lishpats alchik shkiali ral lik areru linakekechito hanmak. Jonashelihu 1 Timoteo capítulo 6 versículo 9. Nakratawinkiili biomal. Shkakalinkilik arureli kwahlikwitsin haan mak. Naschelihu Salmos capítulo 101 versículo 7. Nakrikin balak. Udrikin shkie chinkil limokoha anta. Restaubali biomal mak chiruli Dios. Utjonashelihu 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10. Naklishra palitu minjanak naschelah Pablo hanch ni malru stiklahik ni chahkilal reliquin utmakahkwi. Matojota chiknashelihu Malaquías capítulo 3 versículo 7 versículo 10. Anak mokotik telekachol chiruli Dios skarte sinkil relish diezmos utlish ofrendas. Haan mak. Hana inli natiklachak chirish lihunghung linak amok ke chichik balkib sakas. Nakwataw siya balakwe nak kwil ain natikipankre hunaklik asok sa likakwanghik kasikak shbenkwa lishkuyum li Dios sakaben. Shbanak tyo li ratawinkili biomal li shpatspal shkialchik ral li nakatoni shkakalinkil li karure li kwahlikwitsin alakik shtiachinkil li mokohaan tachare biomok shrapali tumin inkas kartesikili kadiesmos li ka ofrenda kuiha ina beresin li kasokatin raro kil kapatsak shkuibal kamak chiruli Dios. Utaan nashtechi kelisten krenat ka kanapchi ishbehamaka kwe. Li Dios narah kilbalchi achabam bilako rupel shkwankilalil likasok. Hokanak nashkecha bil na lepchoke salisantil atin. Ut napal rebli na lebain nakakeretal nakunelik ng koshkam renaktikak likachol chiruli Dios udishpe na lebain haan shkarte sinkilre nis diezmos utlish ofrendas. Hokan kalatin raro kil. Holtikakakwe, ho molam, adventista del séptimo día. Lipele, boto bautismal na cheli mankre. Ara nakataksila ako utkatye hokaan. Nashkulku. Utkaruli katyeli nashkula ako. O kenkrik ini diezmos uti ofrendas. Hay hunshtiklahik nakinkatikli kachola rin. Ink anak iliros optesiyom sa kuko. Ut nakachikip sa likas. Li Dios ikandarahnak ho kanako. Li Dios mandarahnak. Tak iyang klik aruke. Shbanak la ora las kaholi Dios. Ulti kakakwenak mukotrukta na kakwiparish li ka Dios. Angelan ko chiruli Dios. Uta antish echak list akop choke. Li Dios chosop te sin kakwe tat kuy beni sa hunchik li katsolbal.